May ni somni pariat sang ni somni paruk ni nga ni ani bazar thlir tu te chibai ule Hamas chuan an sipai Paul ho tu pa ber Mohammed Ode chu Gaza marlama Israel sipai ten an beina athi ti an soi chiang ta nimin khan Hamas so hian thu chua siamin Israel sipai te bom thak wangin Ode le nupui fanau te chu Gaza city a thole ni khan an thi thu an puang ani Ode hi Hamas en thatu Paul ho tu pahlui ani Israel ho in Hamas sipai Paul Qassam Brigade so tu pa Is al-Din al-Haddad an tha nu khan thakin Qassam Brigade so tu pa berani al-Haddad khatun thatira thani Hamas so hian Ode hi ayo tu tura ruatani thu an puang zar lova chuti chungchuan Israel sipai te chuan Qassam Brigade so tu patharani ti hria in an bitum le ta Hamas sipai lal ni hlau om zia khovel hria ta an lan tir le ta ni nimin khan Israel Defense Minister Israel Katz chuan exa post siamin Hamas firfiak Paul sipai laldan in dota palina chu nimin khan Shremhun laili lai bera thian te fin turin tir liamani vele ta atia hemi mahian Katz le Prime Minister Benjamin Netanyahu te chuan Israel sipai ten Ode an tha thu hi an lo puang to ani Israel sipai te chuan Ode chet vel na le malak dan hi hun engemaw chen an chui hnuwa an that ta ti an puang boka Al-Shifa Hospital chuan thole ni khan Gaza City khothlang lam remal venga chen na in pakhat chu Israel sipai ten bomin heta hian Ode baka midang paruk an thia somni in hliam an tuar ni in an soi ve bokani Israel sipai te hian thole ni zandar kuale chan ve khan Ode omna in hian boma heti la hian helai biala muslim te chuan Eid holiday atana bazar an nei lai ani wangin hliam po anom nualani Israel sipai te chuan Ode hi kumsang ni le somni pathum October ni saria Israel ram beina khan Hamas ho chet dan tu ruam man tu zinga tel ti soin Israel mitam takin nunnan chan phana operation amo phur tulian zinga mi ani wanga bituman ni thu an soyani kanriat vekangin October ni saria Hamas ho in Israel ram chim laman beina hi Israel chuan na taka chang le tin tun thlengin Gaza Hamas ho chu an la bei chhun zom zela Palestinian thu nei tu te soidanin Israel in Gaza beina hian kumsang ni le somni pathum kum top lama tanga tun thlengin mi sing sari sang ni zariat aya tam man thi to hemi chung hian Israel sipai te hian Hamas sipai ho tu senior le politics san ho tu lian te po an tha saknem hle to nikum October ni som pakhat khan in ka hai puan ani chuti chungchuan an la in that zela Gaza Palestinian zakwa parukan thi belle to ni in Gaza Ministry of Health chuan an ta langani US le Iran chuan in rem mai don emoti lain anin rin lo ton na ril tak zet ti lang zela Iran chuan an ril ru chung rila US rin lo na in tu sa to chu tun na US chet dan in ron nem het le ta ni in an soya President Trump chuan tun na Iran ram hroi tu te thu soi chu do ta ni ati ve bok US an biang na Iran palai te ho tu Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chu Qatar zinin US ne na inrem na nei dan chungchang an vasoya Terana hole nuwa Iran lawmaker senior Abbas Muqtadai chuan Iran in US an rin lo zia hi soya hemi mahian Iran Foreign Ministry chuan US in inka hayan puan mek bo chia thole ni zinga Iran ram chimlam Hormozgan province an bom le chu soi selin Iran ram hroi tu ten US an rin lo na tizual tu ani an ti bokani nimin lama puan tawngin IRGC te chuan US MQ-9 Reaper drone chuan mani siam chop air defense system Aras kaman gir mangan ka thak thu an puanga Iran TV an drone ka thak chia hi an tilang bokani US in mani in venan Iran long tuipuya bomkam tumtele an missile ka chuan mun ten beiti an soi hnuwa IRGC te chuan changle turin dignan nei ti an soya hemi hnu hian Oman ram khopui muskata tanga KM som pakhat vela hla oil tanker chu ka ni tu ka nge ti hriat ani lo thunga Iran official te chuan hemi chungchanga hian engma an soi lo ani US nenan in biak mek chungchanga Iran ram hroi tu te ngai dan po rang meka President Masoud Pezeshkian chuan US nena in remna nayan du ti soin nuclear ral thuam nayan tum lo thu le helai biala boina siaman du lo thu a soya heti la hian IRGC hnuai aerospace commander Majid Musavi chuan Supreme Leader Martar ta soithin angin Myanmar te nena in biak hi hlok na omlo hlok na hlangani atia
Khatam al-Anbiya Central Headquarters Commander Ali Abdullahi chuan Iran sipai te thil tumma saber tur chu hmel ma te hne ni thu asaya American ho hi an tong hnem lutuka an thu soi an thlak chen boxi indo na muala kan thil ti theina kan lan ti rang ti voi tam kan soito ati ve bokani Iran Supreme National Security Council Secretary Mohammed Bagher Zolgadar point an sipai te chu an tlan chedon lo ti asoya IRGC Commander Ahmad Vahidi point US nena in bay tulani chuan in bay chun zom le turin an sipai te an in ring ni in a soibok heti la hian US le Israel in Iran hi bay le se chuan Iran sarkar le sipai ho tulian te chu ol sam taka tha mai thei an ni don ni in Middle East boina chungchang zirtu mithiam te chuan an soi heti la hian US chuan Iran TV10 US nena in remna tura draft an zia fel to thu an puang chu dotani an tia Iran media te thu soi chu phua chop an bay seina le du dan tarlan na ni an tia Iran media 10 US nena MOU zia turan pe felta ka hian US in Iran adan be na ti topanga Gulf biala US sipai te an la chuakang ti atel ti te phei chu US hian an hrelo hrim ni in an soyani President Donald Trump office White House chuan extra thu chua siamin Iran thunun media 10 MOU an soi hian phua chop vekani a tuman Iran media te hirin lo tur an tiani US chuan Iran nen in remna zia tur pe felan la nei lova an nei lo mai ni lovin pe fel tre po an la nei lo ti an soyani heti lai hian nimin khan White House a President Trump chuan cabinet meeting a kova heta hian Trump chuan Iran chuan in remna nei nge ya duwa chuti lai chuan in remna nei theilo ani chuan US chuan sipai chakna hmanga beile turin ro manna nei sa reng ni na soi President Trump chuan tun thlengin in remna kan la nei lova lungoi na kan la hmulo in remna nei tura kan lungoi na hi kan hmu nge kan be seya ani lo chuan tharum hmangin na kan zo mayang atia tun malama lo soi to thin ang thawin Navy an nei to lova Air Force an nei to lo engman nei to lo atiani Trump hian Iran chu in remna nei du in an tang hle ni in a soya Iran hian in remna nei nge yan tuma keini kan la lungoi zo lo ani Iran hian in remna zia mai lo chu du thlan turan nei lo ani atibok Trump chuan State of Hormuz chungchang po soin helai mun hi international water ania tuman an thunun turani lo Iran hiram dang ang bokin anom turani atia in remna nei huna oil le gas man chu ta hniam hal don ni in a soibok Trump chuan Iran nena in biaknan nei na konga Steve Witkoff le Jared Kushner te faka ram dang puinan ma mo lo chungin ram sang in an puina chu lom amati thu a soibokani US President Donald Trump chuan thathar June ni som pali hian kum somria datling dona tholeni khan Walter Reed National Military Medical Center a hrisel na endikania Trump hian taksa engkim endikani nuwa hrisel thani in nimin khan Truth Social a post Trump hian tharuk dana nei thin physical checkup anei thu le hrisel that thu a posa US President Trump chel tira upa berni in kum somriat panhi mi nia President Trump mangzo Joe Biden aya fit jok thu le harwang thu Trump hian a soifowa chuti lai chuan ni kum khana kerek vung te akut vun rong danglam le vung thalak te angong vun bol te chu alar hle ani kha Trump hian president ani le nuwa medical checkup voi thuma nei na ni a voi ni na khan MRI ati thu le MRI ti saktu doctor chuan doctor ani chungin ama anga MRI result nei thala mungai lo ni in a soyani voin hian Karnataka Chief Minister Siddaramaya chuan Governor hnen a Chief Minister atanga banna thelu don ni in soyani India Today nan talan danin Siddaramaya hian voin chokmadar som pakhat hian banna thelu dona Deputy Chief Minister Nilai D.K. Sivakumar chu Chief Minister thar turarin kayani Siddaramaya hian nimin khan Governor Thawar Chan Gehlot chu voin chokmadar som pakhata muturin appointment ala antia Governor nena nin hmuna hian Chief Minister atanga banna lekha thelut ngal don antiani an soizel dang chuan Siddaramaya hian tukin hian Bengaluru a Chennai na Karnataka cabinet member te chu tuk thuana kil pui don antia Congress General Secretary le Karnataka in charge Randeep Surjewala po in voin hian Bengaluru khapuelut don antia
Karnataka Congress suai tu senior tenen malak zel dan turan soi ho don ani ome kan hriat angin Karnataka hian Congress party ka isuai sarkar ding meka Karnataka Congress suai tu tele New Delhi lama Congress High Command te chu an thuain hulei theilo ni in soyania then khat chuan Siddharamaya hi Central Congress suai tu te chuan Rajya Sabha MP ni in India rampum politics a in hmang tur le kumsang ni somni pakwa Lok Sabha in thlan puilo om tur thira na thok turin an du ni in an soya Congress suai tu lian te chuan Siddharamaya hi rampuma OBC suai tu langsar bera manan tum ni in soyani Tunhaya Congress President Malik Arjun Kharge hovin Rahul Gandhi KC Venugopal le Randeep Surjewala te chuan Siddharamaya le DK Shiva Kumar te hi New Delhi a meeting an nei puya Congress suai tu te hian Rajya Sabha le Karnataka Legislative Council in thlan chungchang chawan soi ni in mi pui hriata puang ma se rampung huwa politics an soi ho ni in hriata ni thunga Karnataka Congress suai tu te zinga DK Shiva Kumar chu Chief Minister atana du tu an tamzo ka wangin Siddharamaya hi nor chu angalan tir lovin Central ani na poimo le mo phurna lian jok pe ka ngai wanga bangta angalan tir an tum ni in hriata ni bok tunhaya AI athang na sa a AI data center le company te chuan memory chip an mamo bel na sa a memory chip siam tu company lian ber zinga mi Samsung chuan an chip siam an hral na sa hle ani ang an staff te hna bonus tam to kan pedon South Korean company Samsung hian kumin kumtir thathum chung khan quarter dangan memory chip hral thin let somli pakwa zet an hral hei wang hian nimin khan an chip division an hathok tu te hna bumper bonus an pek chhuah don thu an puanga an bonus paisa pek chhuah tur hi mi pakhat zela dollar nuai thum le sing level ni in an soya hei hi India paisa chuan cheng vei bel chethum le point panhi panga zet ani Samsung hathok tu te hian karma sa khan an company sum hmuh atanga bonus an hmuh in beise ang an hmuh theilo wangin ni som pariat chung noran rela hemi hnu hian Samsung ho tu te chuan hetianga bonus sem chu hian rem ti ta a an hathok te hin war se chuan Samsung mai baka memory chip an supply company te poin an tuar thei don ani an soidan chuan Samsung hian chip division a ringot hathok tu sing sari sangriat vel an neya heng mi te hna bonus an pek chu atur hi dollar tuk le ding on somni paruk point panga tling dona chu an hlo pa ngai ni lo bonus ringot ania Samsung company poisa chevel turu dan tur chu kan chut thiam mai ome Samsung employee union member za somsari pathum point pasari te chuan bonus atana inrem na hi than ti thu vote thlakin an lan tira thutluk na siam turin za somngai tamin an du angai lain za somsari chuangin an rem ti ani Samsung hi Asian company zinga an sum don na hlut zong $1 trillion tlingphak panhi nan ni a anni ma hian Taiwan company TMC chu $1 trillion company an lo ni to a khowela chip maker lian ber zinga mi Samsung hian tunhaya AI ron thang lian zel hi an hlok pui hle ani soitongin bonus an pek chhuah tur hi an hnathok zong te hna ni lovin chip division a thok te chau an ni a heng hnathok tu sing sari sangriat vel te hian computer a kan hman RAM te smartphone laptop le car a kan hman te AI data center lian tak ChatGPT le Gemini ti vel te memory chip an siam sakani Bloomberg in an talan danin Samsung chip siam na thok tu mi pakhatin bonus an don tur hi dollar nuai thum le sing level in chorwal the ni a hei hi kumin chungan company hle patanga chut ani a nikum chung khan Samsung hnathok te hlo chorwal chu India poisa in cheng veibel chekhat atlingani bazari lo thlira wangin kan lo me